Hai menaza ting coma awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kru ke zing kai Zeme ngeu ting kum chang na zang kai kana ri mai ting chogu Zeme man sa news Zeme ko ne ina hai mena hangya pawai de ra dele. North East State Nagaland mene Nagaland ge Senior Freestyle Wrestling Championship kum chang na zang kai kana gu let kai gu le je ka chule. Source is Mojo Nagaland Wrestling Association NWA mene tatibe summa yesa ze Nagaland ge Senior Freestyle Wrestling Championship kum chang na zang kai kana gu katim tei bize kru ke jing kai srok ting cho nchet kreu hige Nagaland Indira Gandhi Stadium Kohima ge let kai gu le je ka chule. Zai NWA Nagaland Wrestling Association gu president pe hiabe zilyang ne press meeting Kohima ge bam loge sa ze aize Senior Freestyle Wrestling Championship kum chang na zang kai kana gu bam bige 11 category bam gu le je ka chule zai chige kg cham cham be mpe migu srok zai mpui migu mingeuze bam gu le je sale chipo zigene North East State Nagaland ge anui zilyang rong melung me Senior Freestyle Wrestling Championship kum chang na zang kai kana gu ge helit nei mele ne chira hange mpe migu kg ringeusna rex roke rex rok mingeu rexna madai zai rexna je squira le je ka chele zai mpui mirme chogu me helit nei me chira hange nangnigu kg ringe ku chum ringe sna zai ringe squira le je ka chedele zai NWA go president pevne saje chige advisor for fire and emergency service SIRD banai relief and rehabilitation powang konyak zai former vice president of wrestling federations of India ne special guest banai guest of honor je changai je wang changai go le je ka chedele chipo jigne chogu me helit neimle ne chira hange nangnigu registration te rabnai nangnigu kg inchu rabje micro ke jing kai mingeu ting kom chang na jang kai kana ri mai Indira Gandhi Stadium Kohima ge hegi nchet kana gane hegi nchet madairia bamgule je ka chedele zai chi katem teibe kan tabe wrestling bambige hatu hi pe raptak railang ba kangam be first position ge wang be honge ka charang kang chang te set pe gule je che zai pakna be second position ge wang be honge ka charang kang chang suruk pe gule je che zai pak chumbe third position ge wang be honge chang madai pe gule je ka chele zai chi ge dui pe zai kangam be ne Nagaland lam ge ne Wrestling Federations of India ne organize te gaib ge ta hli rahang du klangule je ka chele zai chi ge klanglum ne national game ge ta gule je sale zai chin ta hli drab ge je Angami Sport Association ASA zai Ziliang Wrestling Association ZWA zai Chakisang Wrestling Association CWA zai Waka District Wrestling Association aipo unit lam ge ne category le ni ge mpe mi hangming zai mpui mi hang chums du chin ta ka halit bige je langai gule je ka chedele zai NWA go General Secretary Viliko Bione sa je chin ta ka halit be pi nem le ni za chige ticket bugu charang kang je haina lu gule je ka chedele zai Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne hanai kum chang na jang kai kana Manipur ge Sangai Festival Sangai kahni be Manipur Southern Cultural Center Bihyang Churachandpur District ge wang changai dele je ka chedele zai chige pamte je Hornbill MP RS Maharaj le samba sanojoba banai Hornbill MLA zai official zai estimate dignitaries aiman le je pamte wang changai dele je ka chele zai chige hanai kum chang na jang kai kana Sangai Festival bam ge Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne saje Manipur Southern ge Cultural Center banai guest house hasang ki je project je development ka champlam gene pe mi role srok ria bzdu te chu gai gule je ka chedele zai government of Nagaland mene Eastern Nagaland region Eastern Nagaland ge lungmahang ge Indiaram gu government me jak chagrang kang krol height chum je himre ku chum je lak himre ku chum tunina propose te je ki gai bi je Indiaram gu government mene Nagaland state government me hangge langkeu gai ma zai peu gai ma dele je ka chevle zai ai polam ge kakle be rang chi cha kai bi je state planning and coordination department former MLA ki asungba sangtam ne North East tonight ge Wasir Hussein da ge rang chi cha kai dele zai Nagaland ge bame zai Gujarat ge bame mina hang srug mene call center krasa fake call center te tate be bizigine police mene pnui je
nimni delay zakachuli za aimebo mina hang srugzna krasa fake call center chimbil goage United States America zinate tateuze medical bill za loan nu rahange approve pegai betateuze krasa na call center te bibzigine police mine tetibe ba maige mina hang srugme Nagaland ge ba me za Gujarat ge ba me mina hang srugme ze nimni delay zakachuli za chige police mine mina hang srug fake call center te tatemze te tatebrun magze chige pni kro te tatebr me laptop srug za mobile kro cham be chige pni fake call center te tatebge cross do pni ne nimkam ni delay zakachuli za chi kro pe mi plana chakam gaid ge chagrangkang lakre riagum lei ze sale Zai North East State Nagaland gu Deputy Chief Minister Y Petones sazen danaika ke Nagaland lamhai namdi kloge mina hangna police mize kapche niblamge case je register te gelu je chuna mak meja investigation lu chu gu delay je ka chele za aigen Nagaland arm police mina hang namje police magda me bawjne kapche bizigne chone ai mina hang namje kapche nei ka chebje nimpe sing ra hangge za India ram gu pse hindi mate mobige ke sabe pe be lo chai sije pnuize ke sabe pe ra hangge chipe sing ra hangge investigation je lu chu je la delay je ka chebdele The Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne sazen danai kake Meghalaya ge mina hangmingi public mize forester guard manai police ne kapche ni blam ge je gede border Assam banai Meghalaya gu haram rai kakne kakle blam ge ne magje heching ka ga blam ge ne forester guard manai chi ka ga me mina hangmingi midage kakle bepe ge ne police mene mina hangmingi me public mize Meghalaya ko je kapche ni delay je kachili jai chige Tinka gamebo mina hangminge mebo civilian mezne chi forester guard Assam ko je mina hangkes du kapche ni delay je kache delay za chige kaklebe pepigne mina hang srug me plan te je chai di delay Zaik de regumi pinan suize kan tabe World Cup zanai kruke jing kai zema dai ting kom chana jeng kai na ba mai ge league kan tabe Switzerland banai Cameroon talo je Switzerland ne Cameroon ma hange goal ket kai je Switzerland mene Cameroon me je ngamni delay je ka chule je pakna bge Uruguay versus South Korean talo je ket goal kai mag je same di delay je sale je pak chumbige Portugal banai Ghana talo je Portugal ne Ghana hange goal ko chum kai je Ghana ne Portugal ma hange goal kana kai je Portugal mene ngamni delay je ka chule je pam dai Brazil vanai Serbia talu je Brazil ne Serbia hange goal kana ka je Brazil ne Serbia mje ngamni delay je salai zaik de regumi pinen suize kan tabe World Cup na mai crew ke jing kai je minge uting kom changna jeng kai kana ri mai gen ta dai rabe pakna be round ge Wales vanai Iran higin chak chumje minute himre higen tagule je che zai Qatar vanai Senegal je higin chesruk je minute himre higen tagule je che zai Netherlands vanai Ecuador je tingmuin che squeeze minute himre higen tagule jen che za England vanai USA je wangdai rabe crew ke jing kai sruk ting kom changna jeng kai kana kammai ting cho nchat kreu kuna je minute himre hige tagule je sali ai gena mai crew ke jing kai je minge ting kom changna jeng kai kana ri mai ting chogu Zeme man san news a loi gai delei pi gai jang kingai ni mlei ne je to delei